In a recent incident, an accident had occurred at Lanyum Kra Main Road, where a lady who was trying to dodge a two-wheeler that was coming her way had dashed against a public transport vehicle. In the process, the lady sustained head injuries and was later taken to the Shillong Civil Hospital for treatment. Speaking to media persons, the headman of Lanyum Kra, Andrew Jirwa, had expressed concerns about the frequent occurrence of road accidents due to encroachment into pavements and pathways by street vendors and hawkers. Kadang-kadang non po office management di apa yang meeting mengiadan menjamit tu lawan gibri wani kendo yang tu. Kadang phone yang ni Bersong-song tu marjan tu jaka bajar ke accident phone nya yang madan ke jingja jang ke accident immediately ngala phone yo IC man clean u man verify na u nomor ngimla man shoot dia nya ka jing phone yo gibre mo phone yo IC man clean man verify u he got back to me and batai bagaron kata jingja aga juga por ngo yu top na lengan sa follow up mga dengan phone support hanat sini support traffic branch and kibatai bagadon mutang jingja but idang don ki bahaya from both sides nak pro arliang kinang don banyak keren ti handang la adap ke jingyalang ke zonga tengah one sini support hanat sini bangin dia bangan one man pe hidala dia ya kata ka ke bala jaman ya punya so ke bala jaman ti kawai bang aku aban oh ni kalau ba ngam dei bang persno apa ke media ni kalau ngam dei bang keren bersya ino la ne ba ngolong against ino ni nobody is at fault bapli banyak ya ke bos tu mendai hire at fault itu ba mensau ru bapli kam dei hire ka jimakala ka jogi de kum kini ki don hi kim kini ki jingjamo nakapor sa kapor dai ke bang kham bang kwa bangan keren hang ni kalor kene ke jingja kalong ba bede bat kini ki hawkers kan kini ki hawkers ki la invade ya ga jaka baniat ki pai ba tu ko footpath jaga bikin yo baniat ki pai ba ke myo so baniat amar ki la don de gini te bapli ki hab no baniat ya surok nalaya ya surok te namar ki itu jaka ibadon hang tu hapo itu area tu badon kerja kene ke jingja accident tak sengi kadi ke area ke kham khim ha ko ju ru ko por kini ki two wheelers pila kini ki two wheelers kini ki we ni ki kita ki manage menong no ki ba thut khamta mi kini ki kali he bari ki kali red ru ki bayat bar khamta mi kini ki pa ba ru ki bayat po lenti ani ki we ki jing personal ko jonga na ka por sa por na kaleng ko dor personal ngilaju I jing tho support district administration like kendo ru ye ki police bere ba traffic ani Lanyum Kra nata SP office ijukran barbore kini ijupun small barbore kini namar kani kadai sisa klalong no disaster waiting to happen shudon bok ba khamdan kanu nu jingja ba susi handai ke shulong no bapli itu ilong keme iba belas ngi kaja kum kani jingja te ka kakta ye ke yang kesam ke jungi ba ila haban shong no hospital habdon no hayeng te ila do no jing tre jing ta ka jungi ngani ka khta hi ya ka yeng ka sem ka jungi ila ban yetu ini kumno ka ta ka jing ka accident na e go jaka kadai ha itu ijaka jong kani ka makeshift jong kani ka yo hang ni ajan ka tu entrance bane jaka yo to itu ijaka se to te ilong ka jaka ka kham-khamnya telada kidon artili ki bos ki bawan on opposite direction kamot kelalong baik sebab banyak beriru mla syu mo on top of that ki tur so kini ki arsyaka kum tu kum ke jing pensngau jong i banyak jong ka bos ikiar ya ka baik de no ibrio lada kiari ki syubu mental lada kiari ibrio de no so ka kali kum kita kin ki yes ki jabo te kamot ka jingjia kala pon ba idai kong i te ku ya kata ka bos na no itu ikong bapli long kukta kan imyo so banyak nang ni na po footpath mo de la habaniat nang ni na po surok te hak tu ke jingya hang to te kaja kata kawan no kum kata incident ke jana kum to te it so happen in that way kan jana kata kerkom te ka ba pidon benong mentah ne iba na piong la pha
The MLA of East Shillong constituency, Dr. M. Ampreen Lingdaw, had also spoken about the need to find a solution to settle the matter which concerns safety of pedestrians as well as welfare of street vendors by taking View 2. The MLA of East Shillong constituency, Dr. M. Ampreen Lingdaw, had also spoken about the need to find a solution to settle the matter which concerns safety of pedestrians as well as livelihood of street vendors by taking into account the welfare and well-being of the public at large. Lingdaw also informed that an audience with the Deputy Commissioner of East Khasi Hills District is sought for so as to come up with a permanent solution to the problem. Ya ka district administration lambai DC ke ADM sekumta terter bakani kacin kuntur jong kini kinong di madan hapo ka main road jongi nado napo police point shado shapo 5 brigade kan sawan lam ya kacin ma kababot te ngila chu ya kran ikani nre namar barbor ni ju perkhat ya kata kajak po jong kibrio kajak po jong kibrio tingis ngau ba lese nginum penwit Henry kumpa PUE katu kejengja menen itu inong song jong kanong temai constituency ila bat lawan kejengma bakrau ya itu ilong kebe tengi hap hi menta bunyi keren ini kam te menen men step dang step hi ngalaya kedu pan ngalaya o men ya keren bat irang ba snong jong kalai ra pelun ba Andrew Jerwa ngala phone ru ya EDC bat ngala request si DC ba in skobha ban khotno ya kejing yalang ka bakrki asngi baat habok ka kamera office jong DC namar kani kejing kentur kan sanang wan lam susu kijing kibabon but ngisngau bangin kwa bangin bendo jakpo yano skobha wat smuto bakla ya kani ngrei kandala palat pade ngihapan perkhatru ya ka kot ka khia la jong ngihap perkhatru ya ka kot ke subala jong ni haperkat ru ya kata ka yat ka yang jong kinong snong jong kalai krat ngindak wa bangin kiu tang hakawai ke pavement tang kandet ru don jakasho tingin ya wat ya kalat kalenti man ben bangin ya perkut ya kani ban kadon kapot aban le kedo ngin persangkat bala panginum tu ya kejak po jong kinong song surok kinong song madan wat sutu bakla ngaru ngade ka longpe nga sungthu ya ka jingdu ayeng ladapi mana yang aban kamay la ko hok nre ko hok kaya rengkat pat jong ka jing pet lang ya ka im lang ka salang bat nga kermen nga ka ni ka jing lang ba DC in sala in rai ya ka ei ka bahatam banle ya ka ni ka kam ban pet ba ka ni ngin pen kutno hai kindet bor nang ba kalam kra jong itu pi kala long syakum kayau luri rurah la pipet ki school ru alai kra baro la pipet ki college alai kra baro la pipet ki nong di madan alai kra baro ti kejing jensur jingmut jing perkat jong kinong song snong bat kinong penyat snong bat ke MLA jong kala kra mdei ban su sim kabu padeke ngin penbet ikene kakap ni ba kajing bun